Dosta puta smo slušali oko izgradnje ovog mosta. Znate da je most sačinjen od, jedan deo je čelični most, drugi deo je prenapravljeni beton i jedan deo je vrlo kratak od 80 metara gde je armirani beton. Čuli ste da je ta gradnja bila ovako posebna, u tom smislu, zato što smo, kao što ranije pričano, da smo sa barže, to jest sa posebnog plovidba, dizali taj čelični deo konstrukcije mosta od 550 tona. Evo, došao je taj dan da smo ovaj most završili i čeka nas jedan drugi veliki posao da uradimo sanaciju dela drugog mosta koji je ovde pored nas, koji je građen još 1999. godine, koji je bio oštećen u bombardovanju 1999. godine i nadamo se da ćemo projekat vrlo brzo završiti i krenuti u sanaciju tog mosta. Hvala vam puno.